Rwangi rwa urimi ni rwakurire banene mwakani wa 2023 kumene na mbura imingi iria yauririra gutethereria maketha kuongereka. Mbura enu yonekanire mweri-ini wa 10 kuthii wa 11 mwaka muthiru, na ni kuringana na utuiria uria uruthitwe ni Central Bank of Kenya makigeria kumenya bei na wirigiro wa murimi kiri bei ya maketha mawe. Kuringana na utuiria uyu uria waruthirwo gatagati ga tariki 11 na 15 mweri wa kathatu mwaka uyu Rwangi ruru rwa urumi ni rukurite na gicunji kia 7 kirigana. Utuiria uyu nkuruki nuonenie ati maguri ma mithemba mwanya mwanya ta irio ta mutu wa mbembe ni magwire mweri-ini uyu wa kathatu kiringithanwa na mweri wa mbere na wa kairi. Bamwe na ugu ni gicunji kia 60 kirigana kiri maria mauritwe ni monanirie wirigiro wa gwitia kwa maguri ma matunguru kiringithanwa na gicunji kia 70 kia mweri wa kairi. Akenya nkuruki mari na wirigiro wa kwenda makwa maguta makuruga enge makigweta kwenda makwa bei ino ya nthi na kinyagia gucokaniria kwa iwanda cia kumathondeka na kubwa gwa shilingi ya Kenya ikiringithanwa na dola ya Amerika. Kirutwiria uyu 67 kia maria mauritwe ni maugite ati ni magwatire fertilizer ya thirikari ikiringithanwa na 53 ya mweri wa Januari na mo 76 makiugaga ati ni methagirwa makirigira runchi rwa mbura kiri urimi kiringithanwa na gicunji kia 24 maria mabubagira runchi kiri imera ciao.